mulai sibun perlo te sakinong kersan kejonga kanya ka YouTube channel kejonga te manta pade hakanya ka kenti ngana wara pi pang nam ta kun samla wat kamat jam kumno ba pin apply ba kadon ko ka post ba kani ka post ka de ka Meghalaya Watershed and Westland Development Agency mo te kani ka de kijong ka address kepada mata ka Directorate of Soil and Water Conservation mo Directorate of Soil and Water Conservation te hakan dia ke video apni ba don nak teng jong pi namara kan dia ke por khamta ma kan dia ke por jong covid te bun baki ni ki office government ki ki parking pass phang kan dia ke protocol sang ka jing bun brewe te bun sen ba kila ai lang ba ka email man apply lang ba ka email te hakan dia ke video te ngat pen EAP ba kumno ba pin apply ba ka email jong pi te sampai bhai ni video te ngakermen ba pin share lang he ki we de ki para samla ki ban apply ba ya kan ka post you second long kaching arab lem kalian ki we rude teng ni page menta ya kan ka video te menta ngalai bed Meghalaya portal ya tu ka website ma tong lalap kan Meghalaya Watershed ma ko post Meghalaya Meghalaya State Watershed Supply ko tu mo tengah ala pe tu te siapa pede pihak klik ban download choy ko ke form mo shaba pin pendam te klik siapa ke dan ke website yang ni download application format mo app kan sepoi ngadang scroll mata te ngala na janla bhi kini di post mo nang ta kadon advertisement himo kato ko bana download kan ni ngala menta application format download na kato mo klik na kato te ngala de download menta te ngala say no ken te ngala de download menta te kum to ngala ni page hang ni kene ka form ka email ka de kene sibit sasan ne kene ka email te ngala de download ka form tu mene te hang ni ka advertisement number ka don lupa tu ka kala don po ka yui kene ka website ni klik mene kala don lupa tu te kene ka nuksa ba ai manga sibu ngai nuksa kene ka post applied for a multitasking assistant MTA nang ta prefer location pade te ngasu ai nuksa ni mairang mo korwat nong stoin mo te ndega shong api pade ka du sape sang tu te ka kerteng jung phi kine ne baro kum tu nang ta ki kerdan qualification jung phi poi kum no kane pini la pe ban tu nang ta kane pat bang la de ba ko sunga ne la da phi pendep ma phi da kano phi la ban tho tenga pade nga pendep jung kane ka dialysis kum tu nang ta sa siliang pade te na siliang pade kane de ka experience te hang ne phla bandap experience jung phi nang ta kanos ne ma phla tre te nga tho experience kum to nang ta kani ka language ba pikren phin sadon de ka form te nga kito ki language banga ai example mo nang ta kani permanent address communication to phla nang hi tharai kini te ta hang ne thok email jong phi phone number jong phi nang ta ni pe nga shu ai example un phla ban tho hang ne kan tho no ane professional reference professional reference yang tu pila bantu hang ni arngut kin tu hang ni da urang ba snong nang ta hang ni pede da MLA jong phin da no sa thong tu mo tangkom ta hi bat ka constituency jong phi ngasu anuk sai phi tang ta hang ni pede ka snong jong phi bat ka address ka bat ka tarik ka sing kini jong phi tangkom ta ka labia temta udon ngilej po Play Store mo type into scanner apps tengal ada install lupa new apps mo open scanner kam scanner ping open app kandit ngan refresh to open nang to mo ping la open ngasa scan ni kini di comment kato ko form jonga kan ke application form bangala pendapi ngascan nang to ping la dep ta next sa chiliang mo ping apply sa chiliang klik untuk belum kamera tu belum kamera nanti
klik nang tu sa siliang tang ban pun inuk sama te baik tu ngaskan saka tu next la dep tu kum ju hi berok ko ke form te menta ada next sang tu bai kum kamera hi next katuru kene ke last page kale bi kum ju hi te next ngala dep tu ngai tu tik button ngala dep enta example update saka kito ki kat kum ka kito ki di jong ka form mo kito bala de pandap mata pada saka jong ka qualification jong kan tengah syai nuk satang ini way mo tang ini way ini certificate matric jong oleh to te ndala dem nang to pada ndala dem nang to te nda pla adoption dur te ba phin send sa tu ka email jong ka tu ka post of apply mo te awat manta tu ka email te kani ka email ngalap kani ngalap copy kadon me po kaling mo nga copy kani tengah box ngalit bere go hatu aus bangaskan mene ki dokumen uni okay scanner ngali yang tu kito ki dokumen bang adoption mo pe kito ki dokumen bang adoption utai share button don utai share hi hang to ha email wait mo email sa paste ang tu ka email ka awan nang ta sa tho onto application for the post kata bapi apply mo application for the post nang ta sa open bracket sa tho kano kata ko post bapi apply ma phi tang kum ta mo te kum to kani video te pade ngan pun ye phi ba phin sen non dai plat de pe mo ti te khnam dom ne jrong kum ju e bangla cha ji kai hang to be plat de baro sa sen tang kum to te kum to khublai sibon